Muthikabu munene wa kanitha wa Anglican Jackson Ole Sapit ni areganite na riendekithia ria arutwo a thukuru wa muthingi guthomithio githomo kigie uciari, akiuga aria merendekithia githomo kiu matire maraumukania itanya riao. First of all, we don't understand what comprehensive sex means, and if we allow people from other continent to interfere with our formation of our curriculum, and especially when we need to introduce whatever we need to introduce, then we can be able to get into a valueless society. Ole Sapit ningi ni athingatite aciari gukorwo muhari-ini wa mbere guthaitira mitugo ya ciana ciao. Let us be wary to introduce things that are foreign, especially to children whose minds are still in their formative stages. Oho, Jackson Maina Mwangi uria ni Muthikabu kanitha-ini wa Victorious Community Kenya mwena wa Naikuru ni anyitite murugamo wa Ole Sapit mbaru na onete ino ari njira imwe ya gukofia mitugo na mithiere ya mabururi ma ruraya iria handite mitugo miuru thiini wa mbeu njithi. Ungiaka nyumba rangi ucoke wandike hau atiri ndukahutie tondu hena rangi kiria gikikaga ri o hindi o woiga uguo mundu uri uguthoma no guo kwe gutambararia ahutie. Uguo niguo ciana citu igwika ciambiria kurutwo maundu maya ma sex, mekwambiria kwenda kugeria sex na makigeria sex kou nikuo thina muingi ukuingihira. Ona gukiri uguo angi marona githomo giki kingiambiriria macukuru-ini ma muthingi gigukorwo na uguni hari ciana ciao. Uguo ni wega ciana citu imenye mere yao ikuraga atia tondu nitukoretwo twina thina muno, ciana citu ni irambiriria kumenyana tene muno na thutha-ini tukagia na maundu ta mahu ta mirimu iria gwatanagio. Ole Sapit araragia hindi ya igongona ria kuigirira thumbi arutwo a University ya St Paul mwena wa Limuru. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mwaura.